Chit chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. It's the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your man. People get lost underneath the moolah. Hot to topic, paparazzi. Hold on while I take this flick. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes, but it ain't gonna fly. No, it don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes, but it ain't gonna fly. No, Just one night, all we got. 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 what do you think, Goon Rock? Are you ready?
Irina, hem trobat que tens un trastorn de conducta alimentària i hauràs de ser redirigida a psicologia per eliminar aquesta malaltia. Aquesta història va ser la meva, però podria ser la de la persona que tens al teu costat. Les xarxes socials poden ser molt bones, però a la vegada poden tenir una influència molt negativa. No podem creure tot el que veiem i no podem passar-nos la vida comparant-nos. Cada persona és un món que trencaríem si intentéssim ser una altra persona i deixar la nostra essència de costat. Molt menys si ho fem maltractant-nos a nosaltres mateixos. Propera parada, Barcelona Passeig de Gràcia. La alerta sobre el impacto de la crisis climática es cada vez más contundente. Ucrania y Rusia dicen que en las últimas horas más de 200 soldados de cada bando han fallecido en el frente de Bakhmut.
Senyor?